Ibigize inshuti bakunzi baguma News Official, twizere ko mumeze neza. Ikaze mu makuru agezweho, muri amakuru turi buze kwibanza mu gihugu cya Congo. Turabwira ko abasirikare ba FARDC bakatiwe urwo gupfa bazira guhunga M23 mu ntambara iri kubera muri teritwari ya Rubero. None kandi perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yishongoye ku mutwe wa M23 avuga ko ingabo ze zawukubise. Turaza no kujya mu gihugu cya Kenya, tubwire ko mu gihugu cya Kenya imyigaragambyo yafashe indi ntera. Ntimujye kure rero, izi ni ingingo mu kanya gato no kuyarambura. Nanone tubahaye ikaze mu makuru yacu ku buryo burambuye. Rero n'amakuru tugiye guhera mu gihugu cya Congo. Abasirikare ba FARDC bakatiwe urwo gupfa bazira guhunga M23 mu ntambara iri kubera muri teritwari ya Rubero. Kuri wa gatatu tariki ya 3 z'ukwezi kwa karindwi 2024, urukiko rwa gisirikare ruherereye Rubero mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Congo rwakatiye abasirikare 25 urwo gupfa mu rubanza rwaregwagamo abagera kuri 31. Nkuko bivugwa, uru rubanza rwarimo abarenga 31, barimo abasirikare 27 ndetse n'abasivile 4 ari abagore b'abasirikare. Abasirikare bashinjwa kuba baratereranye ibirindiro byabo bya Kanyabayonga ngo bikaviramo ko umwanzi afata uwo mujyi, yaza no kwigarura ibindi bice birimo umuhanda munini ugana mu mujyi wa Butembo. Bivugwa ko uru rubanza rwo kuwa gatatu rwabereye muri Arimbongo mu gace ka Rubero mu birometero bike uvuye naho intambara iri kubera. Uwunganira abaregwa yagaragaje ko yifuza kujurira icyemezo cy'urukiko nubwo atigeze ahisha ko nta cyizere gike ko ibyo bizagenda neza kubahamwe n'icyaha. Usibye ibirego, aba basirikare baregwa byo guhunga ku rugamba, bamwe muri bo kandi bashinjwa kuba barasahuye iby'abaturage ndetse kandi ngo banyaze n'iby'amashyirahamwe ategamiye kuri leta. Gusa abagore 4 muri 31 bararekuwe, ni mu gihe ibimenyetso ku byo bakekwaho byabuze bahita bagirwa bere, nk'uko inkuru tuyikesha abasirikare bakorera muri ibyo bice. Andi makuru nuko indege yarimo abantu 6 ya WFP yafashwe n'inkongi y'umuriro mu bice bya Karehe mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Nahagana isaha z'igicamunsi cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 3 z'ukwezi kwa karindwi 2024, indege y'ishyirahamwe rya WFP yafashwe n'inkongi y'umuriro, ariko nta bantu bayiguyemo usibye ibyangiritse birimo amazu yahiye, nk'uko inkuru tuyikesha abaturi ibyo bice. Amakuru avuga ko iyi ndege yo mu bwoko bwa kajugujugu yarimo abantu 6 kandi ko bari bajyanye imfashanyo y'ibiribwa ku bantu bimuwe mu byabo bacumbikiwe mu bice byo muri teritwari ya Karehe. Nk'uko byasobanuwe, nuko iyi ndege yakoreye impanuka mu gace ka Musinga ko muri karitsiye ya Munanira ho muri grupema ya Mbinga y'Amajyaruguru muri sheferi y'Abahavu mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Mu butumwa bw'amashusho bwashyizwe hanze bugaragaza ko iyi ndege yafashwe n'inkongi y'umuriro ubwo yari imaze kwitsa amapine hasi ku kibuga cy'indege cya Musinga. Aya mashusho hagaragaza ibirimi by'umuriro w'ikiguruguru birimo kuyakaho, aho ndetse ibyo birimi by'umuriro byahise bifata inzu zari aho hafi zihita zishya zirakongoka. Gusa nta bantu baguye muri iyo ndege kuko bahise bavamo ikimara kwika hasi, biruka bahunga, usibye 3 muri bo bakomeretse bidakabije. Hari andi makuru avuga ko haba hari andi mazu arenze 2 yaba yafashwe n'iyo nkongi y'umuriro wavuga ku ndege arangirika. Raporo ikaba itegerejwe kwitangwa n'ubuyobozi bwo muri ibyo bice. Kugeza ubu amakuru harahamya ko inzu 2 ko arizo zahiye zirakongoka. Andi makuru nuko perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yishongeye ku mutwe wa M23 avuga ko ingabo ze zawukubise. Ni mu birori iki gihugu cy'u Burundi giheruka kugira byo kwishimira umunsi w'ubwigenge ku nshuro ya 62 byari byabereye muri stade Ingoma mu ntara ya Gitega. Muri ibi birori perezida Evariste Ndayishimiye yavuze ko ingabo z'igihugu cye zakubise zitabarira abarwanyi ba M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ndetse yongeraho ko ingabo ze ko zihagaze neza mu burasirazuba bwa RDC kandi ko iki gihugu zirwaniramo kiri gutera imbere kubera ingabo ze. Imbere y'abaturage, Ndayishimiye yavuze ko bagiye kuzimya inzu z'umuturanyi kugira ngo
umuriro utazabageraho, ndetse yongeraho ko ibyo bakoreye umwanzi M23 byatumye bifuza kubihoraho. Yagize ati iyo inzu y'umuturanyi wawe iri gushya ugomba kwihutira kumufasha kuzimya umuriro, kubera ko iyi nkongi y'umuriro ishobora kwegera urugo rwawe, bityo bikaba bifite ishingiro ko ingabo z'abarundi ziri kumwe na FARDC n'izindi ngabo zirwanya M23. Yakomeje agira ati RDC yagabweho igitero kandi Burundi bwohereje ingabo kugira ngo bazibafashe mu rwego rwo kugira ngo ibyo RDC irimo bitagera no mu gihugu cyacu. Nk'uko byatangajwe n'umukuru w'igihugu, ingabo z'abarundi zakoze akazi keza ku buryo umwanzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangiye gutera ubwoba Burundi. Ati ingabo z'u Burundi zarakoze zirashimwa kugeza aho navuga ko umwanzi w'igihugu cya RDC yatangiye guhiga gutera Burundi. Nkora mubyumva, ariko turabizi ko dufite ingabo zihagaze neza. Perezida w'u Burundi yanasabye abaturage b'u Burundi cyane cyane urubyiruko kuba maso kandi ntibacike intege ngo kuko igihugu kiri gutera imbere. Yasabye kandi kwirinda ko umwanzi yabaca muri humye akoreka igihugu. Nubwo Perezida w'u Burundi yishongoye ku mutwe wa M23, ariko abasesenguzi bavuga ko nta gace kazwi ingabo ze zigeze zirukanamo M23, byibuze yewe nta naho biratangazwa ko hari agace kangana na santimetero imwe zari zirukanamo M23 cyangwa ngo zigafate. Ingabo z'u Burundi zatangiye kurwana ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kinshasa ahagana mu kwezi kwa 9 umwaka ushize wa 2023. Kuva icyo gihe kugeza ubu izo ngabo zihora zineshwa kandi M23 ikagira n'ibikoresho byinshi bya gisirikare ibambura kandi ikabohoza n'uduce izo ngabo zigenzura. Twavuga nka Kimoka yarimo ibirindiro bikomeye by'igisirikare cy'u Burundi, Mushaki, Karuba ndetse n'ahandi henshi. Mu gihugu cya Kenya imyigaragambyo yafashe indi ntera. Rero ni imyigaragambyo ahanini yiganjemo urubyiruko, aho rumaze igihe rukajije umurego, bakaba bari gutwika ibikorwa binyuranye mu mujyi wa Nairobi, banangiza ibindi birimo inyubako n'amamodoka. Iyi myigaragambyo yakozwe nyuma y'uko guverinoma y'iki gihugu yashaka kuzamura imisoro, ariko Perezida wa Kenya William Ruto akaza kuzamura umushinga wari kuzamura imisoro. Nubwo Perezida wa Repubulika ya Kenya William Ruto nyine yahagaritse umushinga w'iryo tegeko, ntibyabujije abigaragambya gukomeza imyigaragambyo, ndetse kuri wa gatatu bongeye kuramukira mu mihanda inyuranye ya Nairobi. Abigaragambya barimo gutwika amapine mu mihanda, bagatambikamo amabuye, abandi bakayatera inzego zishinzwe umutekano, ari nako nazo bazifatamo bamwe zikajya kubafunga. Ingabo z'umutekano nka polisi n'igisirikare bahinduye uburyo, aho haba muri izi nzego baza bambaye gisivile bakinjira mu bigaragambya, bagahita babafata bakabafunga bagize ngo ni bagenzi babo. Ni mu gihe amashyirahamwe yaharanira uburenganzira bwa muntu muri Kenya avuga ko kuva hadutse imyigaragambyo abantu 39 bari bamaze kuyipfiramo, mu gihe amagana n'amagana bamaze gutabwa muri yombi. Uko iminsi ishira ni nako imyigaragambyo ikomeza gukaza umurego, ari nako polisi ikomeza kubitambika imbere. Abigaragambya biganjemo urubyiruko rw'abahungu ndetse n'abakobwa bamaze gukwirakwira mu yindi mijyi itari Nairobi nka Mombasa ndetse n'ahandi, bavuga ko bazakomeza guteza akavuyo kugeza Perezida William Ruto arekuye ubutegetsi. Ndabashimiye cyane mwe tubanye muri aya makuru yacu nakagaruka. Mukomeze mukore subscribe, like, share na comment kugira ngo tujye tubana mu makuru yose. Mugire ibihe byiza.